Tato sosoani o le suafo le li ia o le na whailalangi mai laulangi. Pāpeo na lofo mo wale o tamai lana whanau, whapenau na tausia ma lofa le atua ie mātikau ia te ia. Kai atua ie loto vai vai. E o te loto te tele wau o manu mālo ia laulangi. Au le lofo le li e mai le vavau lea e o i le whapavau lana whanau. Tutu la. Hold on. No. Put it back. Wait for instructions first. Down. Good. So we'll be pulling the hooks out. So you're gonna lift. You're gonna pull the poles out. The end go down first until it gets in. Then you lower the head. Okay? So do it nice and slowly. Don't wrap the strap around your hand. To the hole. So there's more in so it doesn't slide out. So go in. Nei le nganga o le bosi le atua o le na koi na mai. O le mele i tatu tui na tua i nei lona tino i le ele. Ele. O le lefu. Le whaboi mue le tua i tui la so kumuli. Ma le ola loku ui mai. O Yesu te riso lo tatu le ringi. O lona atio mai le mamaru sisili. E whamasino la lani. E tui nātua ia. I lau le ele marasami o lātou tino oti. Ma o le tino au mawale i lātou o lo mo moe pēr. Le asu i lava i le ngaluenga mamanga le tua. La tui nātu wai e ia mea uma i ati i lava. Nau whalonga le siu whonga mai langi o whape mai. A mui au oti le li a mata atu nei. Ka pe mai le nganga la toti malolo atu ma la tu ngaluenga. Mai muli atu po ya la tu ngaluenga ya ti la to. Ngeli ye. Ye lofa mutu vale ya ti mato. Ye risoe. Ye lofa mutu vale ya ti mato. Atu pesi.
tusa malona filangalo. Longa lue tutoni atu tonga luenga mate mo fie lan silafanga. Ono Yesu Keriso. Ye ya te pelevi inga fa lava. Ye ya te to umalavu le lofu tunolo tato li o Yesu Kristo. Male lofo le tua male mafutanga fatasi malona lava ngang fa ia. Amen. Sanga kumau ya tiong ya mlu. Ayo musuh ya ingalua. Nang mako patea paskele ni kuaso ela ko fi au mal ngalvenga. Le wakawa lo ko fi kai kuma wa. Ya kuwa malo ngalo. Pa uma sama ko kala ta ka ko mafu pelo. Malo fa ke wa ko mai wanga yang quiero ka ko. Nang el pa ya fa ngalenga mo ko kalesia. Ni fo ya ngalua ma polo. Mal fa lo kele. Yeah, that's good.